je nad Partizanom kar s 5-1, ob polčasu je vodila Olimpija z 2-1. Ljubljančani so se srečanja bali, kajti so v tisti coni najbolj ogroženih ekip v prvi ligi, Partizan pa je bil miren pred tem kolom na visokem 3. mestu. Srečanje se je pričelo dobro za Beograjčane, saj v 15. minuti vratar Mohor zrušil Đurđevića in sodnik Bujić je pokazal na 11-metrovko. Zanesljivi realizator pa je bil Milko Đurovski. V 37. minuti lepa akcija Olimpije, Omerović je obranil strel Glihe, Novak pa je izid izenačil na 1-1. V 40. minuti nova 11-metrovka, Bajović je zrušil Židana v kazenskem prostoru, 11-metrovka za Olimpijo. Najbolj se je prerekal Đurovski, ki je dobil tudi rdeči karton in bil izključen, Dinko Vrabac pa je z bele točke premagal Omerovića, 2-1 za Olimpijo. V drugem polčasu res izjemen začetek Ljubljančanov. V 47. minuti je Aleš Čeh po samostojnem prodoru dosegel 3. gol za Olimpijo in dosegel tudi svoj prvi prvoligaški zadetek. Samo 4 minute kasneje je bilo že 4-1. Lepo podajo Đukića je sprejel pred vrati Omerovića Dinko Vrabac in poslal žogo še enkrat v mrežo. Toda Olimpija ni nehala napadati na vrata Partizana. Končni izid je postavil Đukić v 72. minuti strelom z glavo in tako postavil končni izid srečanja kar 5-1 za Olimpijo. Pa moram da vam kažem, mi smo počeli izvanredno i u prvi nekih 7-8 minuta, ne znam tačno, imali smo 2 do 3 šanse, 2 opasna napada, međutim to nismo iskoristili i primili smo dosta naivan gol, što nam se često dešava iz jedne na izgled bez opasne situacije, napravili smo penal i protivnik je poveo. Mislim da je Johnnyjev gol odlučio i prelomio utakmicu.